Leila Fiafi, le Suma Faforenga Pastor Antefanga Amosa from Victory Samoa Christian Church. Hallelujah. We hear that you want to yourself. Okay, later we'll try to say, Momono te te ne te ta. Momado chama ai. Ve o afio la. E pa ia la lo suafa. Yo mai no malo. Ia feia lo finangalo ina la ro. E pe ona faia la. La rei o ritola no i. O macho mai mo macho loto sa afila na fa. Wina no swafa ona lo mata mo fie mo mata la si o rofa o awe lo macho bola a lo macho le nei o la nei tu sa o te fetarai na tira o no fatto vale tu fu per sato ai mandele la fie no macho e il lo mai lo vi no lo la swafa bene Gesù amen. Hallelujah. Glória a Deus, se vai feio. O mana salwa tu tu sanguinha. Vai feio já tu podia. Tu suma e vai feio mesmo tu pertua. Suma malo tu tasse salwa. Tu ia nasi tu tu koto. O tu podia mo tu samo fai nada. Eu não sei nada de ferrado. Não sei mover. É pelo salão de Itália. E olha a tua. Está de tio ele. Ao não for uma de nós uma fofao. Ele é o irmão de Yasso. O Yasso tu totasse. O Yasso na mamulu ai no atanga le polonga i o tātou tamata. O roto wawhwhio mai na maroto tanga au mai. Se o tātou mai, se o tātou pātini mai na le rofo le tua. I le maroto to tasi o Samoa. O i tātou tangata au mau i to tono le atunu. Ai fai i tātou le me fai risorai moni. I taino le tāwhianga i nofo i wei tawhi o pātarunia. I tātai ki tawa mangatou pese. Mangatou pāmai fore mafofau Jerusalem ai. Whapena le loto Samoa. Tātou te au mau. Ai sisi whamanama. Tātou te wawa ai fore mafofau. I so tātou tofi. So tātou nuku. No tātou tutupu mo tātou olai. Hallelujah. Laso momo i anuare tau sanga tasi la fei ko se la wono se furu mo le lua. Na matui nā tuai ele malonu sila. Na yo tātou tua a. No rātou sawe tonga. Tā rofa na yo tātou tua a o whailangi o whoraunga. O rātou sa rātou sa le whengatā. Mane polonga. Aisa, renau ina ye mau e tau o tamawhana o Samoa. Le saore tona. O tau mauna le atu nuku. Ai puna pea e roto whaafitai i le atu. O aso kua mua lako iuni i kapsanga te tasi tātou te whamana tuinai. Te kore nei whapoto kotonga ma tātou e nei. Le aso tuto tasi le nei. Wa toni le ono se fulu ma le fa o tau sanga o le malo tuto tasi sanga o le langa lo tātou olai nei o le langa lo tātou olai tātou te olai nei o whainga mani o tātou o tangata le malo tuto tasi sanga o tātou mai Australia a veho tātou o tangata le malo Australia Whapewhea na veo e matangata mua le malolea.
te taona e kama mai te lele. Whaila mapalai. A watula mapalai e lele oe. E tungira mapalai whawhele a wea wa matangata le mano. A whea oes tangata le hanga. I le mana na o stadi a matangata le hanga i runa mano. A whea oes tangata na oi. I le mana mia o stadi tangata na oi. E mana o tangata le lei. A watula le shiunei. I te tauna le lei. Hallelujah. E whapena se me awawese manato le nei fiafu. E tasi fo le upo te fia te utama e le afiafu le nei. O le upu o le malo. I le raunga Yesu i runga le maunga. I le waunga le raunga whamukia mata upe limol. E vanaria mata i o mata upe ono. O si ma iai wha upe tosu furma le tolu wha upe whapea. Ia o tomu mai sa ili le malo o le atua. Manana atu. I se nana malo le. E su e le anio tomu. A tato te wha pe tai le atua. A wheke o waste iei. E turi o Euskadi e whafo. A wheke o waste iei. A tani o chachua. E karia o le malo. E a wheke lele. O le condition le malo lea. Tala la kono nito. Yesu o fi. Whamau whai longa. O oe. O le tangata o le malo. Hallelujah. Whaka whakangata no ta whakata. Oes tangata o le malo. Oes tangata o le stay. Oes se tangata o le stay. Talo whane o tātou uso, mai musila ia kai teime tuli solo matung. Fia hola, fia saroto, fia mema tangata o musila se panganea. E sori tula fo. Ale malolea. I le whai nunga tangata le malolea. I le whai nunga tangata le mai a Yesu. Ai o tō wali sa ile malo le atua. Malana ami o tonu. Ele bele pipi mai ele marone o le ami o tonu. O le marone lo langi le ka to te ola e pipi mai ai me uma. E ke fiwe fa son me mo pipi le lo ale marone kasia. Na ami o tonu. Seek ye first the kingdom of God. Hallelujah. And his righteousness. Hallelujah. Le malo na fio mai e tato di Gesù Cristo. Le malo na wina mai e le atoro na lo tele totas. Au mai le lo langi le nei. Ina ia maua le amano i taua. E avea i taua matamata o le malo lea. Hallelujah. Ora vestire fatura. Fa pefio la vea o matangata le mano. Fa pefio la vea o matangata le mano. Fa sina utanga o pensando. Se forma le ono del sangue che vai sotto mano. A cari. O te tau na yaru. E yaru le hago mala usai. O matro na posa. E voi sai di. E fai se una Roma. Todo le leia masina que kama sai di ai. O traga tana fai tutto le langi che un fare altri. Todo masina de manda tu le leia mato tu numa. O le la mai. Ma te talo fai fa pero no ori le langi. Na kama kasi ai sa mo. Ana tu tu saya di lupa na sama. Ia. Ona vea lo le mau tamato le maro. Bo sama i tono no foi de tono sa fai mo le maro. Ai lo tuma. O le mo tio le agatu. E o ma lo tuma. Ai o la sa fa mo tuma. No fo mo tamato le nani. Ai o mai fa mo tamato seu. Ai
fia ya na ale wo no fo to to sa fa ina na nani ai ha kuma mai o sa wale pe ya ha do ga ina ne mo sa so ma wa mi amen. You remain in churches like that. If I bet I don't tonight to Pentecostal, if I bet I don't tonight to tap life at Pentecostal, yo, umrenang malfeziao, teatro feziao. Yes, it does some now me, I guess you can reach friend Mali, Mufaola, Philippine, my woman. Teatro feziao, Sumai. No matter how to do it, fight the tower as I want to go, don't fight time on the tower there. I don't want to tower feziao. Fight the tower, Mama. Umaro. All of them to Tatum. Faulain. Well, the mainline church is out and I go for a goddess yen. How can I go to Naka Pentecostal? But I do the man different who are Faulain. Amen. But not so fine as I kill them. Amen. Hallelujah. Ono watato masani hai. Ana na saula morne. Tena tolo ni ko temo ya Yesu. Mai forse o te matata, marta na te ponto. Sasa mai. Yesu. Pate fiado. Boyo la fa mo Yesu. Ala le te fa na fo. Ala te fa na o fa le nada. Jeli sa. Femeni kana ta ponto no mama fofo. E fa pe fremo na po pe o filme na nolotina. Wala usa wa motato. Pentecostal mainline churches. Di mana umiro tato wala. Fanau fowina. Fanau fowina. Hallelujah. Di mana apostolo Paulo. Wala fanau fowina. Wala trefutrina. Por subia de oro. Na me mafaya na isang tataro, fay sawe tataro, e bau. Masan niya ikato lero poso. E kaya me bau at like as a many children to make the little competition on the Bahia. E baú que aí, abraço no braço. O que fazer essa? É que tentar lá com essa frente. Coisa orelhinha. Ahora ya no hay mono de magore. Me la puesto loco. Ahora no estoy tan tumbe. Loco voy a ir. Ah, si eu for forma de tanto nós. Eu o vai ir de lá. Amém. Sabe ainda eu vou. Ele tratar isso no olho. Ele diz ele quer não mais funcionar. Tariton na lato. Pemaya Yesu na lo tariton lama. There is power in that. Al fada menano to te lo tanto. Ele tariton. Ai manao vai vai tanato sabali mai. Sei fateato lì non le fai fermare. Daro fai a Gesù. Ma qua sono stato fatto ok ore lei andava a dietro. E lì ha che non può che da che non mi conta. Alleluia. Le malo le kalesi o oil kamata o le kalesi
Tēnā e whai mai a Yesu ni a pete. O pete moi. O te ati e koi laka kare se rumore nei papa. E re ma whai fuke e whai to tuko o se ole. O na manu manu. Anga ato manatu mga whau e tātou ta ngata le kare sia. E whai na wala tāwale sa matu ai na lotu. The Church of Jesus Christ has to be the most powerful entity in the world. Amen. Hallelujah. Família tu se a Paulo ia fez o povo com super bem. Amém. E aí foi o teu ia ter. E não o teu falo no longo ele o por me amor. Por estar na lelea o logo o teu o tanga. O teu fato a tua ia ter. O na fa mau fa ai longa ina ai leo o teu ele na pa ia o le na fola ina mai. The seal of the Holy Spirit. Amen. Não tem no outro. Se você está na calor na glória, se está na tua fama uma da glória. Aleluia. Aleluia, Jesus. É fama unida. É fama unida. Me growing up in church, o falo no só para o faz só foi chamado lá. E falou mais da moa e até na tomada. Isso não é que não fala. É que eu não acabo. Se eu não eu não foi tudo. Mas aí é tua área. Primeiro para o backside. He is pushing that narrative in the minds of the believers. Makali kongo yang haya. Mafate yang haya yede sao. Oia. Foi kono molanga. Ake mai fa pula tanga fate. O famo fa no mai mon. A foi kono ma fa foi kono langa. O lo vinga. Ele fala, não vai falar o fai numa, o vai fai numa é malos. Que ele não dá fama o é na praia, que ele quando o cara dava se you never talk about any more negative things in life. You know the English word that you love the most, perseverance. Perseverance. Hallelujah. Mai a Paulo ia Efeso, agora não foi tudo novo, fala aí o teu fato tudo. E mai a teu foi there, a hora mesmo foi na mãe, ele é tudo. O não lá fala aí, ele não sabe nada fé. Ele não sabe nada fé, não lá fala aí na sua. A galera foi tudo. Tá o que ele tem. Nena ele não fez uma fofoca, mas estava fora, não foi, kile. Olha uma tua tinha, olha não faz, olha tu, olha não, ele tu kile. Aleluia. Olha o tanto me faz tanto teria mas não tu fia não para mais. Aleluia. Mana o mai tala o loto o haku nele. And I love this what Paul says to the church in Corinth. Como Coríntios fala, awa ole marore atua ele ole upu. Ole manos. Ele ole upu ole manos. O mana tua se testa no sua fefeira. Na figueira italiana. Ele
Ele foi e fa ko na le tu. Ele foi e fa ua ra do ina. Ko kele ka na te roku. Ko na ngai e fa. Amen. Ai ke fiu fa te ta. Amen. Ele não via tanto na noite tanto o tanto reto. Ele não via. Se sua Maria me algo foi faço café. E mana unia fazer algo maso. E mana unia fazer algo malosi. Irmãos, que faz? Eu sou final da não pode responder mais somos foi a respeito. Aí hoje no weekend na lotu, a macalo sa waro mutu. Que vai, Amen. Why na ba na chamata? Le fai se au para ngau. Ngaru e puno why na ba? Hallelujah. Kaya sa matukan siya whanau whananga ilai kikiro mano si mano rosyo kamay family na ilo hanga maloloto malawahinga malotoro amen na to jangan to le kane si o le awa o e tia kono o e fa yaonga o e tata beso vinga o le tua sa ulo mano se foi nganga Fafitay na ito pulanga yan na bigpes yan masisiba yung mga ikaw kaya. Wala tayo fa sa final telephone. This is the most important time of your life as a young person. Heaven needed the young people. Manakong iya. Ila mga Lord at Tua. Pulanga telephone. Hallelujah. O may lumanos. Ifanyai de agua Aleluya. Hermanos, sigue de nuevo la construir. Y si no te hermanos sole o lo tomo ya se va. Le nada pilla de ahora. Hermano, te lleno una tangabay. Hermano, sa mo lleno una tangabay. Una fuga de tanto de chico. Ahora tengah apa yang malu ya, ada itu betul. Di satu, oleh tengah apa yang oleh malu ya. Desa mai Paulo ya kernicho, membuat sumber baru kami awam le macam oleh satu, oleh pandai dia ye umangnya, oleh mana oleh tua ya te ilang tu uafa awalnya. Oleh mana oleh tua ya te ilang tu uafa awalnya. And that is why I say this. Wafa fita uli ke fita ya inolangan ni. If you are a person being sealed by the Holy Spirit, don't worry. I want you to pull in. No matter what life throws at you, you are going to still keep bouncing back. Holy Spirit gives you the strength to bounce back. And let that life be a life that is useful for the kingdom of God. Hallelujah. The cross represents the gospel. Ditala nila Yesu Kristo. Nefemana apostolo Paulo lunata ifala kama Timoteo mai. Etusa manitala nila silisilia ya tuamulia watu ina mai yaja. According to the glorious gospel of the blessed God, which He entrusted to me. You should understand the power of the cross. Kotele kangata tatoi farisa o kaoka dikele usa taure kukuluma. Kofia fia fonisho taure lea e o mahango sa taure la to fatafata. Advertise ma yesa taure kelea rumai.
E o foi tamai tai. Wa ina me foi mai la kamai sa tau e runga i. Ola vesiri. Mana manapa ni me ki anu kai kwatas. The most powerful symbol of who we are as Christians. The cross. The cross that represents the gospel of Jesus Christ in its fullness. And if I feature to tell you is title. Hallelujah. Pemaya Yesu. The Yesu mo no fa por os sumasa. Mas não fez a tua lei ou eu não sou. Aí você está se e fia muri mai iaja. Awali o está o ia iaja. E a dia não sai tão ele não muri mai iaja. Amém. Aí fia muri. Dikir uma saja. Olha o tiro do teu cai do teu mano. Wafia tena lesu yawe amusa ka ulolesu. Wafia yawe amusa ke fia nele amusa ka ulolesu. Ai musu maye hamuro ka ka. In my own interpretations of this, piki lo sa tau. Rolowinga. Nanga fa Yesu ele tikisa ko Yesu mo Yesu ma be ta ko se sinye le na tikisa ta mo Yesu ka u te mo Yesu olono winga la susunga afia muri tulana hao Yesu la rifaola piki wa usata ko ka u te tau mai oi ai fa mo o ki ka mo foi fa tau oi dis. O se eu não passar tão amanhã, oi. O agora se me matar no ofia sai tão. Kilo. Olha pau aqui o sato. O ame de vesti vai de pula de que vai papá, mas o que você passa o sano rodo, tu a para queremos sair logo em aí. The power of the cross. Tal perde na mais fácil de sangue uma e o tom olha na hora de seguir na back. Papai te fala aí eu tua o e te olha. Mais faro longo. O caiu a primeira e a segunda. Annosado. The cross represent not only the gospel, but it represents a life of denial. No langa e fafiti. Intelecto e ola. Ne femela apostolo polo. Ma voleto e ola. O che mi sono ola e tutto miata. Noi tanta manone critia. Quando fatto tau fatta si ma Yesu che mi sono ola. He is the scholar. The man loa o yo tangata yo na taina. But he chose one thing. It's not his credential or anything else. But he chose the cross. If he feels that too. It's a simple. Hallelujah. I love to close this. O oil tangata le mano. For tangata le tangata, be encouraged. O oil tangata le mano. No matter what life throws at you, no matter what, I will never leave you nor forsake you. But I like to close. The man that way. The fact that when you're not doing that, it's a time of Yesu. It's a time of Yesu, it's a time of Moronalso.
sweet prayers comes all the way to us. The way that's the man of the time. Ia Ioane alo fai tau ina tu mea mata fai ufa. I whakata fai upe o se furu neo. E mai a Yesu ke riso. O tu watu li inga I hate o e na rani. O wha maina na ngā renga na e tu ina mai I hate o me whaia. O le nei fo I lo tamai. E tu mai a hate o le manuia whakatasi ma oe. O le manuia la valea sa I hate I tāgo ma oe. A o I whaia le na rani. O whani atu o suak whai tangata. Na e fua I mai I hate ai le na rani. Sa whai la tō mō. Wa e fua ina mai whoi la tō I hate wa la tō tō sia whoi la o whionga. I'm going to pause for a moment and let you to think as I say. Your salvation is not by an accident. It's by His grace. Amen. Hallelujah. Wale nei, wala to lo me umana e fo ina mai ate o ela mai. O fo ina e tu mai ate wa o tu ina tu ate ila to. Wala to tari fo. Wala to iloa e moni. O sauna I hate oe. Ua tantonu fo I la tō wa e au ina mai a. O te tatalo mo I la tō. O te le tatalo mo le narorangi. Au I la tō na e fo ina mai I hate au. Awa o tangata lava I la tō. Wa o mea uma, wa o lava ia. Wa o mea, wa o lava ia. Wa vi ia fo iaku I hate I la tō. O te le iai kere narorangi. Au I la tō. E le narorangi lava I lato. O te alo atu fo I ate oe, ka mapa I ai. E tausika I lato I lo suafa. E na e fo e mai I ate. Ina ia tasi tātou whakapeo I kātua. O tausia I lato lo suafa, no I ate I lato I le narorangi. O leo leo I na fo e mai I ate. I lea I fo so lato o whanu, na o tangato le maraia. Ia tau ai le tusi. O le nei, o te anuatu I ate oe. O te whai atu nei mea, a o ule larurangi. Ina ia maua te I la tau lo. Oli, ia ato atu ai, to tunu I ate I la tau. O tu watu lawa whionga I ate I la tau. Wa ino foi le larurangi I ate I la tau. A wai le nio le larurangi I la tau whapei wau. O te le sole rarurangi a. O te leo le atu ina I ane ese I ai lato I le rarurangi. A e tausi I ate I lato ina le I le ana. E le nio le rarurangi I lato whapei wapne. O te le sole rarurangi a. I e whapei ina I lato le pumoni. O lau a whionga o le pumoni lea. Whapei ina una maia o le rarurangi o whapei a whoiau o na una atu. O I lato I le rarurangi. O te whapa ia fo ia le suia I la tō. Ina ia whapa ina o I la tō I le tupu moni. I le whapito lau te talo o I la tō ne. Au la tō fo I whaatua tua I a tau. Ona o la tō. Lo a whio Yesu le langi ma le ngā wena na whea o so o le ngā wena tāni. Le o me la wena tāni te. The word is still living well. But you also have more to live. Tato te mata sango. Tato fatu o tato upo at the very same time. Tato te mata o maro. Malay se si tayo isiro na malako niya ay tato. Eso tato maro to pasisa. This the moment. Tato tama whana wa Samoa. Wea wakala wina le rofa tūno le atua mālo te ngatu le mālo. The nations of Samoa needed you. Needed all of us. E tato si le whainga mālo so tato watunu. No whālito le rofa tūno mo tato whaneo. E nations in tato te whia. We are called as Samoans to do this for the
sake of our nation and for the glory of God. In Jesus Christ. Amen. Shout hallelujah. Shout praise the Lord.